Živijo Joonglaa, moje ime je Sara in danes bom po ulicah Ljubljane preverjala, kako razgledani smo Slovenci. Pejmo! Ne znam uno, kaj se... A tega? Ja. Živjo, moje ime je Sara, tukaj sem z... Nastjo. Valerijo. Markom. Živjo, Mark. Arielom Čukom, ja. Živjo, Ariel, ful zanimivo ime. Tukaj sem z... Tajdom. Anže. Augustin. Živjo. Lepo ime drugač. Ajdo. Tijano. In Lukam. Brina. Ela. Manca. Robert. With Robert. Hi, Robert. Tukaj sem z... Saro. Ful lepo ime, jaz sem tudi Sara. Gospod, a vas lahko malo zmotim? Please, gospod! Koliko pokrajin ima Slovenija? Ne vem, 5. 7! 607. 7. Ok, a mogoče znaš našteti katere? Je kaj Primorska, Ok. Gorenjska, Ja? Štajerska, Notranjska. Gorenjska, Dolenjska, Štajerska, Prekmurje, Notranjska. Osrednjeslovenska, Štajerska, Notranjska, ne čakaj, Dolenjska. Tako Primorska, Dolenjska, Notranjska, Prekmurje, Koroška, Gorenjska, pa Dolenjska. Bravo, ok, very nice. Geografija 5. All in this together. Naštej 3 države na I. Iran. Fuck. Indija, Indonezija, Italija. Good job. Italija. Islandija. Indija. Italija, lol. Italija in... Ena otoška država. A lahko zvezdna država? A1, ok. Okay. Tell me 3 countries that starts with I. Ireland, Iceland, Indonezija. Nice, very nice. I got confused for a second. Kaj pomeni kratica LGBTQ+? Lesbian, gay, bi, bisexual, ti. To pa se že zaplete, to pa že ne gre več naprej. Ja, ne vem, definicija. Lesbians, gays, bisexual. Fuck you. A je pol trans ali nekaj. Pa Q pa ne vem kva je. Okay, trans, queer. Si kdaj slišal? Kaj, celo, Ja. ne, samo LGBTQ skozi piše ali pa... Ja, ali pa Tole pustno. nisem še slišal. Ian. Hi. Hoj, ko pa ti? A ti si tukaj? Kako si sledijo barve slovenske zastave? Ja. Modra, rdeča. Ja, tako. Tako po vrsti. Ja. Odgovor do Bela, modra, rdeča. Vem, da je bela na sredini. Ja, od spodaj je rdeča, pol je modra, pa bela, a ne? A se pravi, zdaj si šel od spodaj gor. Ja. Zadnji odgovor. Ne, modra, rdeča, bela. Modra, bela, rdeča. A ja, modra je zigor, ki kao ne bo, a ne? Ja, modra, bela, rdeča. A je? Bela, modra, rdiča, valjda. Bela, modra, rdeča. We love the support, okay? Bela, modra, rdeča. Cute. How many states are in the United States of America? 50. Yes. Koliko zveznih držav ima ZDA? 51. 51, 52. A jih ima 50, a jih ima 52, ker je pač Havaj, ne vem, pa Alaska. 50? 50. Glavno mesto Škotske je? Ne. Edinburgh.
Saj sem jaz Bravo, bravo. How many rings does the Olympic flag have? 7. 5. 8. Ne, Maybe? I don't know. 8. Ja, ok, very nice. Kdo letos zastopa Slovenijo na Evroviziji? Oh! Woohoo! Nimam pojma. Talk about fuck kuhna, ta Joker out. Why? Do we know? No, we don't. Še komada ne poznamo. A je Joker out? Bolano, top. Letos sem zastopal Joker out. Nič, pustimo se presenetiti. Joker out. Joker out. A jih boš pozdravila? Živjo. More like joke is out. So I'm out. Ok, kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da smo Slovenci kar razgledan folk, recimo. Tako da, to je bilo to. Sledite Joonglaa kanalu, ne nas pozabite pofollowati na Instagramu, pa TikToku, pa se vidimo naslednjič. Ciao! Lučka, daj počaki!